امروزه با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمینی تشخص‌های کارزاری ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо қурбон қурбонзода ва марҷона шарифзода. имрӯз дар барнома душанбе мезбони намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ. салом тоҷикистон. намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзии вилояти хатнон дар шаҳри Алматои Қазоқистон. рушди ҳамкориҳо дар ин самт. амалишавии ҳадафҳо дар вилояти Суғд бо саҳмгузории соҳибкорон сохтмони сад муассисаи таълимӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ ҷараён дорад. خودش گواهی آن است که استقلالیت با ما میوه‌های شهردار و امیدبخش خود را دارد. назорати истифодаи сарфаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 1 октябри соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагии деҳқонӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабул намудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ аз ҷумлаи чорабиниҳои муҳими давлатӣ ба ҳисоб меравад. роҳандозӣ намудани ин чорабинии муҳими сиёсии ҷамъиятӣ шаҳодат аз он медиҳад ки ҷавонони кишвар ҳамчун пайравони асили пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри хизмат ба халқу ватан доимо омода мебошанд. дар робита ба даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ки аз 1 октябри соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ оғоз мегардад, имрӯз дар вазорати мудофиаи кишвар ҷаласаи даъвати ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар толори асосии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, иштироки вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон, сарпрокурори ҳарбӣ, комиссарони ҳарбӣ, роҳбарияти мақомати иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва дигар сохторҳои марбутаи соҳавӣ ҷаласаи навбатии комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба даъвати тирамоҳии соли 2025 ба хизмати ҳарбӣ баргузор шуд. ضمن جلسه نخست به حاضرین دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت
سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان جهتی در مهلت معین و با صفت بلند تامین نمودن نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حتمی حربی رسانیده شد. تاکید گردید که جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998 2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای ضروری اندیشیده شده، این معرکه مهم سیاسی در سطح بلند تشکیل و راه‌اندازی گردد. زیرا خدمت به وطن وظیفه مقدس هر یک شهروند تاجیکستان صاحب استقلال به شمار می رود. قید کرده شد که امروزها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برابر بهتر گردیدن شرایط معیشی افسران و سربازان، همزمان در قسم‌های حربی همه ساختارهای نظامی کشور شرایط خوبی بود و باش و ادای خدمت فراهم آورده شده است. از این لحاظ هر یک جوان خودآگاه و خویشتن‌شناس و پاک وجدان و با اراده را ضرور است که وظیفه اولین درجه خویش خدمت به وطن را همچون وظیفه شهروندی و انسانی خود دانسته این رسالت بزرگ جوانمردی را با مسئولیت بلند اجرا نماید. در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن جوانان، پیشگیری از حالت‌های قانونشکنی و کردارهای کرپسیونی، اینچنین مناسبت درست با اهالی، جانب نمودن کارهای فهماندهی در بین مردم، سنجش دقیق و معاینه درست طبی، عملی نمودن مقررات ماده 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی از مسئله‌های دیگر و مهم جلسه بود که مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده شد. سال دوم است که تاجیکستان صاحب استقلال میزبان دومین نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2025 می‌گردد که آن از 18 تا 20 سپتامبر ادامه یافت. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2025 با اقدام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بخشیده به روز جهانی سیاحی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید. جهانگیر سفرعلی زاده گزارش می‌دهد. سلام تاجیکستان. تاجیکستان کشوری زیبا. دومین نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2025 که بخشیده به روز جهانی سیاحی از 18 تا 20 سپتامبر در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه برگزار گردید، بهترین امکانیت و ظرفیت‌های سیاحی کشور عزیزمان در این نمایشگاه بین المللی معرفی گردید. واقعا امروز دوشنبه نما و تجلی خاص دارد که به یکی از شهرهای زیباترین جهان تبدیل یافته است. در نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2025 در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه برگزار شد. سوبیکت‌های سیاحی تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه، اینچنین برادر شهرها و شهرهای شریک آن از قبیل شرکت‌های سیاحی، هواپیمایی، مهمانخانه و طربخانه‌ها، مؤسسه‌های طبابتی و سالمگردانی، فرهنگی و تاریخی و فراغتی محصولات و خدمت‌رسانی خود را معرفی نمودند. در دوره برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2025 برای نمایندگان ساحه خدمت‌رسانی مهمانخانه‌ها، طربخانه‌ها و شرکت‌های سیاحی جلسه پنری و درس مهارت تشکیل کرده شدند. آنها به آماده‌سازی کادرهای صاحب اختصاص، استفاده وسیله‌های رقمی در پیشبرد ساحه سیاحی، اینچنین شناسایی با روندهای معاصر رشد ساحه نگرانیده شده بود. در جلسه پنلی که تحت عنوان سیاحی 2003 نظر کارشناسان و مکالمه ساحه دایر شد، کارشناسان بین المللی اندیشه های خود را دایر به آینده سیاحی بیان داشتند. سلام و درود، من از ایران نماینده ایران هستم که برای اولین بار به شهر دوشنبه اومدیم، کشور تاجیکستان، به خاطر دومین نمایشگاه گردشگری بین‌المللی. از لحظه‌ای که وارد دوشنبه شدیم واقعا با یه شهر خیلی زیبا تمیز روبرو شدیم. صمیمیت مردم از همون لحظه اول شما میتونید ببینید.
و همزبان بودن یک اشتراک خیلی خیلی عالی بین مردم ایران و تاجیکستان. این همزبانی، فرهنگ مشترک و این سنت هایی که تا الان زنده نگه داشته شده ایرانیان خیلی ترغیب میکنه که حتما به تاجیکستان سفر کنن. من خودم شهر دوشنبه رو واقعا دوست دارم. یه شهر خیلی زیبا، تمیز و مدرن دیدم و خیلی خوشحالم که به دوشنبه سفر کردم و در این نمایشگاه شرکت کردم. Поблагодарить за организацию такого мероприятия, где участвуют 65 зарубежных туркомпаний, представляющие свои услуги. Также 200 агентств, которые из Таджикистана. Красивый город, за вот это вот отношение, красивая природа, везде цветы по городу. За это большое спасибо. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ душанбе барои иштирокдорон фазои мусоид фароҳам овард ки онҳо аз таҷриба ва донишҳои беназири коршиносони сатҳи байналмилалӣ баҳра баранд. бояд қайд кард ки намоишгоҳ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дастгирии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ширкати сайёҳии Somon Travel ва дигар шарикони рушд ташкил карда шуд. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе соли дуюм аст ки бо ташаббус ва ибтикороти бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардида истодааст. дар намоишгоҳи имсола зиёда аз 200 субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ иштирок доранд ки 65 адади онро ширкатҳои хориҷӣ ташкил медиҳад. баргузории чунин намоишгоҳ ин як имконияти хуб аст барои муаррифии иқтидору имкониятҳои сайёҳии кишвар бахусус пойтахти он шаҳри душанбе мебошад. шаҳри душанбе чун пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон симои миллати тоҷик ва дарвозаи асосии вуруди меҳмонону сайёҳон ба кишвар буда сату сифати хизматрасонии субъектҳои сайёҳӣ дар он на танҳо дар рушди соҳа балки дар баландбардоштани нуфузи тоҷикистон ва муаррифии шоистаи дастовардҳои кишвар дар сатҳи байналмилалӣ нақши ҳалкунанда мебозад. бо таваҷҷӯҳ талошҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2018 шаҳри душанбе аъзои федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ гардида тибқи назарсанҷии агентии иттилоотии турсати федератсияи Русия ба 10 шаҳрҳои амтарини кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шаҳри муносиб дар айёми баҳор барои сайёҳӣ ва ба 10 беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сафари шабона ворид гардид. аз 3 октябри соли 2019 шаҳри душанбе бо қарори шӯрои вазирони сайёҳӣ давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ солҳои 2020-2021 чун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва аз 28 сентябри соли 2018 бо қарори шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 2021 пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон карда шуд. ёдовар мешавем ки намоишгоҳҳои бузурги сайёҳӣ дар аксар кишварҳои олам ҳамасолат ташкил гардида дар онҳо зиёда аз 5000 ширкати марбут ба соҳаи сайёҳӣ аз давлатҳои ҷаҳон иштирок ва маҳсулоташонро муаррифӣ менамоянд. Умед Саидов, директори генералии Somon Travel, бо шарофати соҳиби истиқлолӣ ва сулҳу суботи кишвар мо мебинем ки чӣ қадар кишвари мо рушд карда истодааст ва пешрафт карда истодааст. бозори сайёҳии мо дар ҳоли рушд аст ва мо дар оянда ҳам кӯшиш мекунем ки ба воситаи ҳамин намоишгоҳҳо ҳам дар Тоҷикистон ҳам берун аз кишвари азиямонро муаррифӣ кунем, ҳам ба намоиш гузорем имкониятҳои сайёҳии кишвари азиямонро. дар фароварди дуюмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 ба як қатор субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ва хориҷи кишвар барои иштирок ва саҳми арзанда гузоштан дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ сертификатҳо тақдим карда шуд. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи қулпистаи ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Варзоб муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ба истифода дода шуд. гузориш дар ин хусус. рушди соҳаи маориф аз шароити созгори таҳсилу тадрис дар муассисаҳои таълимӣ вобаста аст. бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ дар деҳаи қулпистаи ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Варзоб муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 70 мавриди истифода қарор гирифт. дар рафти маросими ифтитоҳи иншоот муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ масъулини ноҳия ва омӯзгорону хонандагон иштирок намуданд. иншоот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва саҳми соҳибкори ватанӣ бунёд ёфта аз 2 ошиёна, 2 ҳуҷраи корӣ ва хонаи омӯзгорон 10 синфхона барои таҳсили 528 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст.
پیش ما در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 28 میخواندیم. از این سبب که اینجا رایان شدن زمانه‌ای شده است و خیلی خوب است و ما خوشحال هستیم که این چنین مکتبی خوب و زمانه‌ای بنیاد شده است. در آینده کوشش میکنیم با بهای اعلی خوانده نام تاجیکستان را بلند برداریم. سیبخانه‌ها با میز و کرسی و دیگر تجهیزات لازمه تحصیل تأمین گردیدند. همزمان در دهه چنار جماعت دهات صدرالدین عینی ناحیه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 و میدانچه ورزشی افتتاح گردید. در ناحیه ورزو بهر عملی کردن هدفهای سازنده دولت و حکومت در سمت رشد ساحه معارف در اساس نقشه چاره‌بینی‌های سازندگی و بنیادکاری از نوسازی و به استفاده سپاری بیناهای نو جریان دارد. مسئولین ابراز نمودند که در ناحیه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی 8 مؤسسه تعلیمی به استفاده داده می شود. روابط دوستی و همکاری‌ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان در سمت‌های مهم دولتداری پیوسته گسترش می‌یابند. این روند در اساس سیاست خردمندانه سران هر دو کشور دوست تاجیکستان و قزاقستان عملی شده به رشد همکاری‌های همه‌جانبه مساعدت می‌کند. ضمن ملاقات رئیس ولایت ختلون جمهوری تاجیکستان دولتعلی سعید با حاکم ولایت الماتوی جمهوری قزاقستان مراد سلطان گازیف مسائل مهم گسترش همکاری‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. تاکید شد که ولایت ختلون یکی از منطقه‌های اگراری پیشرفته جمهوری تاجیکستان به شمار رفته در ساحه‌های پرورش میوه‌های سوبتروپیکی از جمله لیمو تجربه غنی دارد. ذکر شد که ولایت ختلون آماده است که صادرات محصولات مذکور را به جمهوری قزاقستان به راه ماند. در ادامه مسئولین از فعالیت کارخانه فروت آرت شهر الماتو شناسیدند. اطلاع داده شد که کارخانه فروت آرت یکی از 3 کارخانه‌های بزرگ در سمت کارکرد و نگهداری میوه و بوته میوه در یخدان به شمار می رود و تجربه استحصال آن خیلی نادر است. جانب‌ها اهمیت استفاده تجربه پیشقدم کارخانه‌ها و راه‌اندازی همکاری‌های مشترک را در این سمت تاکید داشتند. امروز طبق دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون در شهر الماتوی جمهوری قزاقستان نمایش فروش مال و محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، سیاحی و طعام‌های ملی اینچنین برنامه فرهنگی تشکیل نموده. در گوشه‌های مخصوص این نمایشگاه محصولات بلندصفت و از جهت اکولوژی تازه از قبیل تربوز و خربوزه، نوع‌های گوناگون انگور خوش‌طعم، سبزیجات و میوه‌جات تر و تازه، خشک و کنسرو شده، عسل و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی به معرض تماشا گذاشته شده. توجه زیادی ساکنان و مهمانان شهر الماتو را به خود جلب نموده. مال و محصولات به نمایش گذاشته شده که از جانب نمایندگان ولایت ختلون پیشنهاد گردیدند دلیل رفشن رشد استوار ساحه‌های کشاورزی، هنرمندی و دیگر بخش‌ها در ولایت ختلون میباشد. این همه ثمره توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون به احیای هنرهای مردمی و تقویت اقتدار استحصالی کشور میباشد. قابل ذکر است که نمایش مذکور تا 21 سپتامبر سال روان ادامه خواهد یافت. در سالهای استقلال دولتی در زمینه قبول و مورد عمل قرار گرفتن برنامه‌های دولتی مساحت باغ در کشور به مراتب افزوده استحصال میوه و انگور بیشتر شده است. با واسه شدن مساحت باغ شماره جایهای کاری موسمی و دائمی بیشتر و اقتدار صادراتی از حساب میوه و انگور زیاد گردید. حکمت الله نظرزاده شرح بیشتر می‌دهد. давоми солҳои истиқлоли давлатӣ майдони боғу тогзор наздик ба 2 маротиба, истеҳсоли ангур наздик ба 40% ва ҷойҳои корӣ 2.5 маротиба афзудааст. бо ташаббус ва роҳнамоии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо меваю ангур, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, коҳиш додани вобастагии бозори истеъмолӣ аз молҳои воридотӣ ва ба шуғл фаро гирифтани аҳолии ҷумҳурӣ як қатор барномаҳои давлатӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтаанд. бо ин роҳ ҳамасола майдони боғу тогзор аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд карда шуда, талаботи аҳолӣ бо меваҷот ва корхонаҳои коркард бо ашёи хом таъмин ва иқтидори содиротии кишвар афзоиш ёфт.
масоҳати боғ дар солҳои 1991-2015 ва ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар ҷумҳурии тоҷикистон. Соли 1991 78 000 гектар, соли 2010 109,8 000 гектар, соли 2015 140,3 000 гектар, ба ҳолати 1 январи соли 2025 170,091 гектар. айни замон мо беш аз 750 000 тонна меваю ангур истеҳсол мекунем ки ин тибқи меъёрҳои физиологӣ талаботи аҳолии моро таъмин мекунад. дар атрофи 100 то 120 000 тонна хушкмева содирот мекунем ки ин ҳама аз меваи ватанӣ истеҳсол карда мешавад. аз 30 то 50 000 тонна меваи ангури тар содирот карда мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар бозори минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аллакай мавқеи худро пайдо кардааст ва рақобат карда метавонад. иқлим, релеф, хок ва дигар омилҳои табиат имкон медиҳад ки тоҷикистон дар осиёи миёна аз ҷиҳати боғдорӣ яке аз мавқеъҳои аввалро ишғол намояд. истеҳсоли мева дар солҳои 1991, 2015 ва ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 дар ҷумҳурии тоҷикистон. соли 1991 69,8 000 тонна, соли 2010 225,3 000 тонна, соли 2015 299,2 000 тонна, ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 489,897 тонна. дар даврони истиқлолият технологияи навин низ истифода бурдан, аз он ҷумла бунёди боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ ки имрӯз дар минтақаҳои ҷумҳурӣ бунёд шуда истоданд ки ин самараи зиёде дорад. тараққӣ додани соҳаи боғдорӣ дар заминҳои водӣ, наздиккӯҳӣ ва кӯҳӣ барои хоҷагии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. масоҳати тогзор дар солҳои 1991-2015 ва ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 1991 36,9 000 гектар, соли 2010 37,1 000 гектар, соли 2015 38,7 000 гектар, ба ҳолати 1 январи соли 2025 38,305,9 гектар. вобаста ба он ки ҷумҳурии мо аксарияти заминҳои таъиноти кишоварзиш дар добана кӯҳу кӯҳистон ҷойгир ҳастанд ва дар ин минтақаҳо имконияти боғу токпарварӣ бениҳоят зиёд аст. якчанд барномаҳои соҳавӣ қабул карда шуд. мо тавонистем ки соҳаи боғу токпарвариро ба яке аз соҳаҳои сохтормуайянкунандаи содиротии кишвар табдил диҳем. истеҳсоли ангур дар солҳои 1991-2015 ва ба ҳолати 1 сентябри 2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. соли 1991 92,6 000 тонна, соли 2010 124,2 000 тонна, соли 2015 203,8 000 тонна, ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 120,556 тонна. ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби дорои иқлими гуногун буданаш аз самти ҷануб ба шимол ва аз шарқ ба ғарб метавонад дар тамоми фаслҳои сол ҷумҳуриро бо меваҷоти тоза таъмин намояд. аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ дар майдони 625 гектар кишту парвариши зиёрати гуногунро ба роҳ монда дар таъмини бозорҳои кишвар саҳми муносиб мегузоранд. чун ҳамасола дар мавсими имсолаи ҷамъоварии ҳосили пахта деҳқонони хоҷагии мазкур аз аввалинҳо шуда дурнамои истеҳсоли пахтаро ба пуррагӣ иҷро намуданд. гузориши ҳамкорони мо. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ аз зумраи хоҷагиҳое мебошад ки ҳамасола аз ҳисоби кишту кори зироати гуногун ки вобаста ба талаботи бозори истеъмолӣ мебошанд ҳосили фаровон гирифта дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. самти асосии фаъолияти хоҷагӣ пахтакорӣ буда бо мақсади беҳдошти сатҳи иқтисодию иҷтимоии саҳмдоронаш масъулин ба кишту парвариши тамоми зироату маҳсулоти аввалия афзалият медиҳанд. аз масоҳати умумии заминҳои корами хоҷагӣ дар майдони 350 гектар навъҳои серҳосили пунбадона кишт гардида дар қидаҳои алоҳидаи хоҷагӣ ҳамарӯза 540 нафар чинакчиён ба ҷамъоварии ҳосили пахта
машғул мебошанд. Бо гарм омадани боду ҳавои имсола кишоварзони хоҷагӣ ба номи Эргач Султонов аз ҳосилбандии майдонҳои пахтазор қаноатманд буда ин мавсим аз аввалинҳо шуда дар ноҳия нақшаи ҷамъоварии ҳосили пахтаро ки 25 сентнерӣ аз ҳар 1 гектар буд ба пуррагӣ иҷро намуданд. дар бригадаи 4 40 гектар замини пахта дорам. То имрӯза 102 тонн пахта чиндем. Ина ҳоз бо дар саҳро ҳосил фаровонай то ахири чиниша удадорӣ гирифтем ба 30 сентнер имсол ҳосили пахтара бирасонем. Ба иттилои саҳмдорони хоҷагии мазкур айни ҳол дар саҳро ҳосил фаровон буда деҳқонон имкон доранд то охири мавсими ҳосилгундорӣ даҳҳо тонна иловагӣ ашёи хом ҷамъоварӣ намоянд. дар хоҷагӣ тухмпарварӣ Эргач Султон мо имсол 350 гектар кишти пахта гузарондем. Нави флеш эдиса мебошанд. ҳозир чӣ хеле ки шумо дидаистен мо пахтаи дуюм чинака чиндаистем. деҳқонони хоҷагӣ ба номи Эргач Султонов дар самти кишту парвариши сабзавоту полезӣ низ таҷрибаи пешқадам дошта ҳамасола бо истеҳсоли садҳо тонна сабзавоти барвақтӣ ва дигар нав маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини фаровонии бозори ноҳия ва берун аз он саҳми муносиб доранд. мавриди зикр аст ки чун ҳамасола дар ин шаб рӯз майдонҳои караму гулкарам, лаблабӯи сурх, сабзиву пиёз ва дигар зироати ниёзи аввал дар ин хоҷагӣ нашъунамои хуб гирифта деҳқонон аз дастранҷи имсолаи худ ҳосили фаровонро интизоранд. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. имсол тибқи нақша хоҷагидорони ноҳияи Фархор бояд 19400 тонна пахта ҳосил ба даст оваранд. То имрӯз беш аз 40% нақша иҷро шудааст. гузориш дар ин хусус. боду ҳавои мусоиди имсолаи мамлакат имкон фароҳам овард то зироатҳои кишоварзӣ ба ранҷ кишт намудаи деҳқонон хуб парвариш ёфта ҳосили фаровон ба даст ояд. фаровон ҳосилии зироатҳои кишоварзиро имрӯз метавон дар хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои тиҷоратии ноҳияи Фархор бар аъло мушоҳида намуд. ба иттилои масъулон дар мавсими имсола майдони кишти пахтазорҳо васеъ гардида навъҳои хушсифати тухмии ба иқлим мутобиқ кишт карда шудааст ки феълан ҷамъоварии самараи заҳмати марди деҳқон ҷараёни тоза дорад. бо дар назардошти дарёфти бештари маъишати иқтисодӣ ва саҳмгузорӣ дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом хоҷагидорони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия кишти ин нав зироати техникиро сол аз сол бештар намуда истоданд. имрӯзҳо дар аксар заминҳои пахтазори ноҳияи Фархор чинаки дуюми пахта идома дошта баҳри беталаб ва саривақт ҷамъоварӣ гардидани он аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва худи хоҷагидорон чораҳои зарурию саривақтӣ рӯи кор гирифта шудааст. маъ заҳмати софдилонаи кишоварзон аст ки имрӯз саҳмгузории онҳо дар таъмини корхонаҳои қабул ва коркарди пахтаи ноҳия бо ашёи хоми саноатӣ хуб ба чашм мерасад. раванди қабул ва коркарди ашёи хоми саноатӣ дар 4 корхонаҳои қабул ва коркарди пахта аз заҳмати софдилонаи меҳнаткашони ноҳия шаҳодат медиҳад. иқтидори корхонаҳо дар як сол қабул ва коркарди аз 8000 то 15000 тонна пахтаро ташкил медиҳад. ин корхонаҳо мавсимӣ буда дар ин шабрӯз дар онҳо маҷмӯан беш аз 200 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ба кори доимию мавсимӣ ҷалб карда шуданд. тавре маълум гардид дар корхонаҳои қабул ва коркарди пахтаи ноҳия масъулон ба сифат ва рақобатпазирии маҳсулоти коркардшаванда инчунин афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли он мароқи хос зоҳир менамоянд ки ин аз дастуру ҳидоятҳои пайвастагии бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. деҳқонони шаҳри Исфара бо истифодаи самараноки обу замин, парвариши хуби зироат ва афзун намудани ҳаҷми маҳсули кишоварзиро ба роҳ монда бо ин васила бозори истеъмолии сокинонро бо маҳсулоти худӣ таъмин менамоянд. гузориш дар ин хусус. кооперативи тиҷоратии кишоварзони Навгилем яке аз хоҷагиҳои калони кишоварзии шаҳри Исфара ба ҳисоб рафта аҳли саҳрои хоҷагӣ имрӯзҳо ҷиҳати саҳмгирӣ дар таҳкими амнияти озуқавории мамлакат суботкорона заҳмат мекашанд. хоҷагии мазкур дорои 268 гектар замини кушод буда алҳол инҷо асосан ҷиҳати саривақт ғундоштани ҳосил ҷаҳду талош доранд. баъди ғундоштани ҳосил дар майдонҳои холӣ шуда бошад деҳқонон ҷиҳати истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва аз як замин бурёнидани 2-3 ҳосил умури вобаста ба кишти такрориро ба роҳ гузоштанд. алҳол дар ин майдонҳо кишти караму сабзӣ, турбу шалғам ва зироатҳо барои хӯроки чорво бо маром ҷараён дорад. ҳамин рӯз мо 80 гектар силос кишт кардем.
20 گکتار سبزی 20 گکتار تربو شلغم 1 گکتار کارتوشک کشتی تکراری 50 سوتیق بودرینگ 20 سوتیق لبلبو آشی به نقشه داشته بودیم که همه پوره کشت ما گذراندگی همین روز کارکردی اگرتکنیکی در زمین های کشت کرده شده رفته ایستاده است که من چونانه که میبینیم کشتی تکراری که ما گذراندیم پوره همش نماش به نهایت نقل میشد ما سر کرده کلتواسی یکم دویم گذراندیم من آذوقه دهی سلاسای تکراری افتاپرست سبزی همین روز به ما البته نیت ما به نهایت کلان است که و باوری هم داریم که کشتایی که تکراری گذراندیم به نهایت حاصلی نظم میدهد. бояд тазаккур дод ки деҳқонони хоҷагии мазкур дар парвариши зироатҳо таҷрибаи бой дошта дар як сол 2-3 маротиба ҳосил мегиранд. имсол кишоварзон тасмим гирифтанд ки дар 100 гектар кишти такрории зироатҳоро гузаронда дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулот саҳми назаррас гузоранд. бино ба иттилои риёсати кишоварзии шаҳр имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 1948 гектар кишти дубораи зироатҳо роҳандозӣ мешавад. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد برابر سهمگذاری صاحبکاران جهت بنیاد انشاءات خدمترسانی از حساب بودجت دولتی نیز ساختمان 100 انشاءات لایحه‌ای از جمله مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی، مجمع‌های ورزشی و فرهنگی ادامه دارد. در شهر بستان از نوسازی مهمانخانه خوجند با لایحه زمانوی و در شهر خوجند باشد برای کارمندان ساحه‌ها بینای بلندآشیانه استقامتی جهت تأمین منزل براه مانده شده است. محمود احمدزاده گزارش می‌دهد. در تطبیق اجرای نقشه‌های رشد محل بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد وابسته به احتیاجات بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، مرکز و خانه‌های سلامتی، کلوب و کتابخانه‌های نو، باغ و گلگشت‌ها، منفرش راه‌ها، ساختن پل نقلیاتگر، تشکیل کارگاه و کارخانه‌های نو، کشیدن خط آبی نوشاکی و در محله‌های نو اهالی‌نشین تشکیل انفراستراکتور را در بر گرفته، همین این با مقصد فراهم آوردن شرایط بهتری کار و خدمت‌رسانی، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی عملی می‌شود. با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه و در دایره آن دوام سالهای 2022-2026 تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب بودجت دولتی ساختمان بیش از 100 انشاءات کلان و لایحه‌ای در شهر و ناحیه‌ها راه‌اندازی گردیده است. با مقصد بهتر کردن شرایط اجتماعی، تأمین کارمندان ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، خدمتچیان دولتی با منزل استقامتی در محله 8 شهر خوجند ساختمان بنای نه‌آشیانه استقامتی ادامه دارد که با فرمایش اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد عملی می‌شود. ساختمان بنا سال 2023 آغاز گردیده، عین زمان 70% کارها به اجرا رسانیده شده است. از روی لایحه بنا عبارت از 45 خانه‌های 1، 2 تا 3 حجره‌ای بوده بهر زیست و زندگی خدمتچیان دولتی پیش بینی شده است. با مورد استفاده قرار دادن بنای نو، کارمندان ساحه‌ها، خدمتچیان دولتی که احتیاجات به منزل زیست را دارند، امکانات بهتری زندگی فراهم می‌گردد. بهر رشد ساحه سیاحی، قبول مهمانان و سیاحان، خدمت‌رسانی سطح بلند به آنها، مهمانخانه خوجند واقع در شهر بوستان از تعمیر کلی برآورده، حدود انشاءات آباد و جای استراحت و فراغت فراهم آورده می شود. بنای مهمانخانه از 12 آشیانه عبارت بوده، دارای 155 حجره می باشد و بنابر استفاده سالهای طولانی نیاز به تعمیر کلی داشت. حالا کارهای تعمیری در همه حجره‌های استراحتی، مهمانخانه، مرکز فراغتی، آشخانه ادامه داشته 45 نفر ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود راه نیک مشغول اجرای کار میباشند. از روی لایحه در برابر تعمیر حجره‌های مهمانخانه، صحن و حدود آن آباد، اینچنین در مبدا کل شهری بوستان با تشکیل استراحتگاه برای سیر و استراحتی شهروندان، سیاحان امکانات بهتر فراهم آورده می‌شود. و روزهای تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بعد تعمیر کلی این مکان آباد مورد استفاده قرار داده می شود که تحفه ارزنده به استقبال جشن ملی و دولتی می گردد. آباد و زیبا گردیدن شهرها و میان آمدن شهرهای نو، آبادی راهها، آبادی محله ها، دهه ها، ناحیه ها، زیاد گردیدن سیاحان از خارج کشور به تاجیکستان
بازدید آنها از منطقه های گوناگون تاجیکستان. این خودش گواه آن است که استقلالیت با ما میوه های شهدبار و امیدبخش خود را داد. از صد انشاءات لایحه‌ای که در دوام سالهای 2022-2026 از حساب بودجه دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به نقشه گرفته شدند، بیش از 70 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. اجرای تدبیرهای کلان حجم بنیادکاری و سازندگی محض ثمره استقلالیت دولتی، اقدام‌های عملی حکومت جمهوری تاجیکستان بهره آبادی شهر و ناحیه‌ها، بهتر شدن سطح کار و خدمت رسانی به اهالی میباشد. ободонӣ дар маҳал дар деҳаи обидараи шаҳри ваҳда давоми 3 моҳ бо саҳми сокинони деҳа муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 сохта мавриди истифода қарор дода шуд. гузориш дар ин хусус. ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз роҳнамо ва ҳидоятгари сокинони шаҳри ваҳдат аз ҷумла аҳли ҷомеаи деҳаи обидараи даҳанаи ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат гардида бо азму иродаи ватандӯстона давоми 3 моҳ ба ҷои мактаби дар ҳолати садамавӣ қарор доштаи соли 1958 сохта шуда иншооти нави дуошёнаи таълимӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат иқдомҳои созандагии кумитаи маҳалла ва сокинони деҳаи обидараи даҳанаро аз фазилатҳои наҷиб ва ободкорона арзёбӣ намуда иброз доштанд ки давоми соли 2025 дар баробари бунёд ва мавриди истифода қарор додани якчанд муассисаҳои нави таълимӣ дар шафати иншооти таълимии фаъолиятдоштаи деҳот ва маркази шаҳр аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузор 145 сифхонаҳои нави иловагӣ сохта шудааст ки шароити донишомӯзӣ 7500 нафар насли наврасро дар соли нави хониш беҳтар менамояд. мактаби нави бунёд намуда муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 113 дорои 8 синфхонаи нав ва муҷаҳҳаз бо лавозимоти таълимӣ буда дар иншооти таълимӣ 225 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ин муассисаи нави бунёд гардида ки дорои синфхонаи нави технологӣ мебошад, хонандагон дар баробари омӯзиш тавассути компютер барномаҳои таълимиро хуб аз бар менамояд. ҳамакнун бо бунёди иншооти нави таълимӣ имконият фароҳам омад ки 15 нафар омӯзгорони тахассусманд бо ҷои кори доимӣ фаро гирифта шаванд. мо омӯзгорон аз бунёди чунин иншооти нави таълимӣ хушҳол гашта ваъда медиҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ хештаншиносӣ тарбия намоем. дар партави ҳидоятҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат дар баробари таҷдиду навсозӣ ва бунёди иншооти ҷаштӣ сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар мадди аввал қарор дорад. дар ин замина бунёди чунин як муассисаи нави тозабунёд дар деҳаи дурдасти обидараи даҳанаи шаҳри ваҳдат оянда барои дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ватандӯстию худшиносии миллӣ тарбия намудани насли наврас нақши бориз мегузорад. маҳмадалӣ абдукарим айюби маҳмурод, ваҳдат, ахбор. дар шаҳри бухтар бо иштироки ғолибони даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст семинари омӯзишӣ доида шуд. гузориш дар ин хусус. имсол дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз вилояти хатлон 1161 довталаб иштироки фаъолона намуда аз ин шумора 90 нафарашон ба даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур роҳхат пайдо намуданд. зикр шуд дар ҳамоиши имрӯза вобаста ба жарфтар омода намудани довталабони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ба даври ҷамъбастии ин озмун дар шаҳри бохтар тибқи нақшачорабиниҳои таррезишуда бо иштироки ғолибони даври вилоятии озмун, устодон ва волидайни довталабон семинари омӯзишӣ баргузор гардид. зикр гашт ки соли ҳафтум аст бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қаламрави мамлакат озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст байни қишрҳои гуногуни ҷомеа роҳандозӣ шуда зери сарпарастии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон идома дорад. инак даври вилоятии озмуни мазкур ҷамъбаст гардид ва ғолибон барои иштирок дар даври ҷумҳуриявии озмун омодагӣ мегиранд.
طول 2 سال است که در این آزمون با نفوذ از روی نمینت ادبیات معاصر تاجیک اشتراک می‌نمایم و با بسیار نویسندگان و شاعران معاصر زمان شناسایی پیدا نمودم و از این خیلی خوشبخت میباشم که فرزند دوران صاحب استقلالیت میباشم. در جریان همایش مسئولین ریاست معارف ولایت همزمان کمیسیای دور سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است وابسته به درست و در دایره طلبات پیش بینی شده آماده نمودن داوطلبان اندیشه‌رانی نموده از استادان و والدین داوطلبان آزمون شخصان متصدی دعوت به عمل آورده شد که آمادگی شاگردان را در دایره نامگوی ادبیات توصیه شده درست به راه مانده اشتراک فعالانه خوانندگان را در دور جمهوریوی آزمون تامین نمایند. در ارتباط به تامین نمودن هوسمندی غالبان پدر و مادران آنها و آموزگارانی که شاگردانشان در دورهای ولایتی و جمهوریوی غالب می‌گردند از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی هوسمند می‌گردند. سمندر شایف موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. دوره سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در ولایت مختار کوهستان بدخشان جنببست گردید. در این آزمون از 408 داوطلب 85 نفر به دوره جمهوریوی راه گرفتند. گزارش ماهره طاهر. دوام 2 روز در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ دور ولایتی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. در آزمون مذکور خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی، دانشجویان دانشگاه، کالج طبی و دیگر طبقه جامعه فعالانه شرکت نمودند. از روی نتیجه گیری هیئت حکمان از 408 نفر اشتراکچی دور ولایتی 85 نفر بهترین ها از روی 8 نامیناسیون به دور جمهوریوی راه پیدا نمودند. آمادگی داوطلبان و آزمون در سطح خیلی بلند است. البته از بین این نفرانی که به دور سوم راه یافتند ما بهترین ها را به دور چهارم به دور نهایی انتخاب و پیشبری میکنیم. در مراسم جنببست آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت قید گردید که برگزاری آزمون مذکور طی سالهای 2021-2025 نشان داد که میان جوانان و نورسان کشور توجه به آموزش علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی به مراتب زیاد گردیده، زمینه برای دریافت و تربیت نمودن متخصصان بلند اختصاص مهندسی و تکنیکی گردیده است. ذکر گردید که جهت بازم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان در سال 2025 در آزمون نامیناسیون نو ذهن‌سازی و برنامه‌سازی نیز اضافه کرده شده شماره جای‌ها برای غالبان در دوره جمهوریوی از 132 جای به 156 جای زیاد گردید. در مراسم جنببست آزمون برای اشتراک فعالانه و نشان دادن مهارت بلند اختراع‌کاری و نوآوری غالبان با افتخارنامه‌ها و مکافات پولی قدردانی کرده شدند. در انتهای چهاربینی صنعتکاران تئاتر ولایتی به نام مهربان نظروی شهر خاروخ برنامه بهترین فرهنگی که ترنمگر وطندوستی و مهمپرستی می باشند منظور اهل تالار گرداندند. ماهره طاهر، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اخبار. جهت ثمرناک استفاده بردن نیروی برق از جانب مشتریان با اشتراک گروه کره نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه کلوب و دیگر مسئولان ساحه در ناحیه میر سعید علی حمدانی کارهای نظارتی و فهماندهی برگزار گردید. از محتوای همین متن یک آنونس خبری برای اخبار تلویزیون آماده سازید. در یک عباره و یک جمله کوتاه موضوع را همکارانمان ادامه می‌دهند. استقلال دولتی و فراهم آمدن زمینه مساعد در رشد ساحه انرژتیکا، تطبیق برنامه‌های دولتی، عملی شوی هدف‌های مقصدناک و دیگر تدبیرهای سازنده، مرحله‌های رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی را در کشور باز هم نزدیکتر نمود. وابسته به تطبیق هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت کاهش دادن تلفات نیروی برق، پیشگیری قاعده ویرانکنی‌ها و تامین استفاده مقصدناک و ثمرناک نیروی برق از جانب ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
ҷаҳон дар минтақаи Кӯлоб дар баробари амалӣ намудани тадбирҳои оммафаҳмонӣ инчунин корҳои санҷишиву назоратӣ низ дар шаҳру ноҳияҳо амалӣ карда мешавад. ин навбат аз ҷониби масъулон чунин корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ амалӣ карда шуд. дар натиҷаи гузаронидани корҳои санҷишӣ ва ошкор гардидани ҳолатҳои ғайриқонунӣ истифодабарии нерӯи барқ ва дигар қоидавайронкуниҳо аз ҷониби муштариён нисбати онҳо санадҳо тартиб дода шуда барои рафъи норасогиҳо чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. чӣ гуна ба ҳамагон маълум аст, аз санаи 15 апрели соли ҷорӣ дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо дар соҳаи энергетика ворид карда шуд. дар асоси тағйири иловаҳои воридшуда мо кормандони риёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб пайваста корҳои зарури амалӣ менамоем. то ин муддат дар натиҷаи корҳои санҷишӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ як қатор камбудиҳо ошкор карда шуд ва нисбати шахсони масъул протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. тибқи маълумот айни ҳол дар шабакаҳои барқи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ маҷмӯан 25 000 муштарӣ ба қайд гирифта шудааст. тадбири аз дохили хонаҳои сокинон ба берун баровардани ҳисобкунакҳо ки яке аз омили асосии пешгирии ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ ба ҳисоб меравад дар ноҳия пурра амалӣ гардидааст. бо мақсади таъмини шаффофият дар самти фаъолияти масъулони соҳа истифода ва пардохти маблағи барқ дар ноҳия гузариш ба низоми муосири билингӣ ҷараён дорад. мақсад аз гузаронидани чунин тадбирҳои амалӣ ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб роҳандозӣ шудааст ба хотири рафъи мушкилоти ҷойдошта пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ ва коҳиш додани талафоти нерӯи барқ мебошад. тақвият бахшидани чорабиниҳои оммафаҳмонӣ ва дигар чораҳои амалӣ то кунун натиҷаҳои мусбиро дар ин самт ба бор овардааст. аз рӯи маълумотҳо дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар оғози соли равон талафоти нерӯи барқ 22%-ро ташкил медод ва дар натиҷаи корбарии дурусти масъулон ҳоло талафот ба 18% расонида шуд. чунин тадбирҳои амалӣ аз ҷониби масъулон оянда низ ба таври доимӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба роҳ монда мешавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, ахбор. истифодаи самаранок ва тафаккуронаи нерӯи барқ аз маданияти истифодабарӣ риояи талаботи қонун вобаста буда ин омил ҷиҳати тақвияти фаъолияти шабакаҳои барқӣ мусоидат менамояд. новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ таъини ҷазо нисбати шахсони ба камбудӣ роҳ дода дар ноҳияи Бобоҷонғафуров ва шаҳри Гулистон ҳолатҳои бегирифтани иҷозатнома ва шарти техникии пайвасти барқ, риоя накардани талаботи бехатарӣ, беаҳамиятии масъулони шабакаҳои интиқоли барқи Гулистон дар нигоҳдории зеристгоҳи барқӣ ошкор карда шуд. гузориш ҳамкорони мо. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини аҳолӣ бо барқ, кору фаъолияти иншооти маъмурӣ, хизматрасонӣ, корхонаҳои саноатӣ тамоми имконияту зарфияти лозима истифода бурда шуда бо бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ, таҷдиди иқтидорҳои мавҷуда, кашидани хати барқ ба истифода додани зеристгоҳҳои нави барқӣ таъминоти барқ беҳтар гардид. ва ин аҳолӣ, корхонаҳои саноатӣ, истифодабарандагони барқро бояд водор намояд ки дар истифодаи дуруст пешгирӣ аз талафоти нерӯ масъулиятнок бошанд. аз тарафи кормандону мутахассисони риёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд муайян карда шуд ки дар кӯчаи ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ, ҷамоати деҳоти ба номи Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тарафи шаҳрванд Каримҷон Каримов трансформатор барои истифодаи барқ дар манзили истиқоматиаш шинонида бе шарти техникӣ риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ бе иҷозатномаи риёсати агентии назорати давлатии энергетикии минтақаи суғд аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пайваст карда шудааст. трансформатори шахсӣ аз инҷа ё 8 нафар ё 10 нафар аз ин одам ҳисоби барқ мегиранд. аз ҳисобкуники барқи ино тар шуда аз они ҳама виёҳо чироғ мегиранд. ҳисоби барқиша истифода мебаранд. ҳамзамон дар кӯчаҳои ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон ноқилҳои барқӣ, хати ҳавоӣ мувофиқи меъёру талабот пайваст карда нашуда барои таъмини аҳолӣ марказҳои хизматрасонӣ, коргоҳҳои истеҳсолӣ дар симчӯбҳои барқӣ то 28 адад ноқилҳои интиқоли барқ пайваст шуданд ки ҳам серборӣ инчунин эҳтимолияти ҳодисаҳои нохушро зиёд менамояд. баҳри мувофиқи талабот пайваст кардани хатҳои барқӣ, ислоҳи камбудиҳо аз ҷониби кормандони риёсати агентии назорати давлатии энергетикии минтақаи суғд ва масъулини шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муҳлат дода шуд. трансформаторе ки номери 7393 дар минтақаи Ҳайдар Усмон вуҷуд дорад, дар гирди атрофи трансформатор иҳодашавӣ нест аст, камбудиҳо бисёр аст,
دیده ایستادیم که چند نمود سیم ها با حالت جاودان نمی باشند. همین کمبودی هایی که ما دیده ایستادیم می‌دانیم باید که تا 10 شبانه روز باید صاحب همین ترانسفورماتور برطرف نمایند. یکی از همتای اساسی فعالیت کارمندان شبکه‌های برق این روزها باید آمادگی به دوره تیر ماه و زمستان باشد. ولی در زیر ایستگاه برقی 110-35-6 کیلوولتی درغاد واقع در شهر گلستان که نگاهداری حالت تکنیکی نظارت آن به دوش مسئولین شبکه‌های انتقال برق گلستان است، چاروا بسته نگاهداری نمودند که این ویران نمودن قاعده‌های بی‌خطری نگاهداری دستگاه و تجهیزات برقی است. طریق زیر ایستگاه برقی یک قسمت شهر گلستان منطقه سیاحی همچنین ساکنان جماعت دیهات سامغار ناحیه باباجان غفورов با برق تامین می‌گردند و چنین به اهمیتی در نگاهداری انشاءات انرژتیکی درغاد سال روان مراتبه دوم است. در صورت حادثه ناخوش به انشاءات انرژتیکی ضرر کلان می‌رسد. وابسته به این حالت نسبت شخصان مسئول سند حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. تاکید باید نمود که از طرف کارمندان متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت در فعالیت شبکه‌های برقی شهر و ناحیه‌های گلستان، استقلال، باباجان غفورов، کانی بادام، اسفره، اشت، ناحیه مسجد در دوام 8 ماه سال روان 14,442,308 کیلووات ساعت نیروی برق و مبلغ 3,867,417 سامانه اضافه نویسی آشکار کرده شده است و باز کارهای نظارتی و فرماندهی ادامه دارد. در زمان صاحب استقلال با اقدام و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنر قالین بافی دستی دوباره احیا شد. با توجه بر رشد و احیای این هنر قدیمی مردم تاجیک در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت کارگاه‌های قالین بافی تأسیس داده شدند. چنین یک کارگاه سال 2022 در شهر بستان به کار درآورده شد که در آن 10 نفر زنان و دختران به قالین بافی مشغولند. گزارش در این خصوص. نگینه یارова در یکی از کارگاه‌های فلزات نادری تاجیکستان قالین بافی می‌کند. این هنر قدیمی خلق تاجیک را در مکتب میانه آموخته است. نگینه ابراز داشت که قالین بافی برای دختران شغلی مناسب است و می‌توانند با این راه به خانواده خود کمک کنند. حالا هدف اصلی یاد دادن قالین بافی دستی به دختران بوده در این برابر سهم گذاشتن در رشد و احیای این هنر اجدادی میباشد. با تشبس و دستگیری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان این کارگاه بافندگی قالین بافی با نخهای ابریشمی شده در طول این 3 سال ما در اینجا کار و فعالیت داریم. در این مدت علاقه که ما از تمامی شهر و ناحیه شاگرد آماده نمودیم که از درواز، دنده و شتیج، مسجد که آماده این هنر رو از ما آموختن و در همون شهر و ناحیه‌های خودشان هم خیلی کارگاه‌ها تأسیس داده کار و فعالیت نموده ایستادند. زنان و دختران کارگاه میگویند قالین بافی کاری زحمت طلب است ولی مهم برایمان داشتن جای کار و منبع درآمد میباشد. کارگاه قالین بافی کارخانه واحد دولتی فلزات نادری تاجیکستان سال 2022 در شهر بوستان تأسیس داده شد و در سمت صاحب کسب گردیدن زنان و دختران بشغل سهم مناسب دارد. در این کارگاه زنان و دختران قالین‌های گوناگون اندازه را با استفاده از نخ ابریشم آماده می‌کنند. همزمان در طرح و نمای قالین‌ها از نقش‌های قدیمی ملی استفاده می‌برند. کار قالین بافی زحمت زیاد طلب می‌کند. پیش از همه خواهش، اگر خواهش باشد بعد صبر که هر یک کتک آن شمارش اگر یک کتک خطا برد تمام قالین میتواند گل خطا بافته شود. برای همین صبر و تحمل البته که و ذهنی تیز البته لازم است. ما زنان و بانوانی که در اینجا کار و فعالیت میکنیم البته همه نازکی ها رو در این طول 3 سال از خود نموده کوشش نموده ایستادیم که محصولات بهترین را با صفت بهترین استحصال نماییم. با تاکید هنرمندان برای آماده نمودن یک قالین دستی باف موافق به حجمش از 6 ماه تا 2 سال و زیاده از آن وقت صرف می شود. هنر دستی که زحمت بیشتر را طلب می کند همیشه خریداران زیاد دارد. قالینی که من حاضر بافته ایستادم آن اندازش 2 متر به 160 سانتی متر می باشد که حاضر عین حال نیمی آن بافته شده است در طول 1 سال و باز خدا خواهد 1 سال پس قالین پورا آماده می گردد و به مرضی تماشا برآورده می شود.
дар шаҳри Бустон ҳамчунин аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон коргоҳҳои дӯзандагии истеҳсоли пойафзол ва маснуоти заргарӣ таъсис дода шудааст. ҳоло дар ин 4 коргоҳ 63 нафар бо ҷои кор таъмин мебошанд. дар давоми 8 моҳи соли равон дар ин 4 коргоҳи корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон ба маблағи бештар аз 1 миллион сомонӣ молу маҳсулоти гуногун аз қабили либоси ягонаи мактабию корӣ, пойафзол, қолин ва маснуоти заргарӣ истеҳсол карда шудааст. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бустон, Ахбор. дар саҳифаи навбатии ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. заминларзаи навбатӣ бо иқтидори 7-4 балл дар соҳилҳои Камчаткаи Федератсияи Русия ба амал омад. Маркази он тақрибан дар умқи 100 километр дуртар аз шаҳри Петропавловск ҷойгир буд. мақомоти минтақа дар бораи таҳдиди сунамӣ хабар доданд. хадамоти таъҷилӣ ба ҳолати омодабош гузаронида шуданд. тибқи маълумоти пешакӣ қурбониён вуҷуд надоранд, аммо якчанд манзилҳои истиқоматӣ хароб гаштанд. хатари заминларза на танҳо ба Федератсияи Русия вуҷуд дорад, балки ба кишварҳои ҳамсоя низ хатари ҷиддӣ ба бор меорад. бояд қайд кард, ки дар Камчатка чанд моҳ боз фаъолияти заминларзаи зиёд мушоҳида мешавад. дар шаҳри Гуанчжоуи ҷумҳурии мардумии Чин тӯфони шадид ба амал омад. бар асари тӯфон зиёдтар минтақаҳои Тяньхэ, Хайҷу ва Баюнь зарар диданд. ба гуфтаи кормандони наҷотдиҳӣ талафоти ҷонӣ дида намешавад. бар асари тӯфон дарахтон ва ноқилҳои барқ бо пуррагӣ хароб гаштанд. дар ҳоле ки коршиносон хатарҳои афзояндаи марбут ба тӯфонҳои тропикиро, ки аз сабаби тағйирёбии иқлим шадидтар мешаванд, таъкид карданд ва ба сокинон ҳушдор доданд, ки бесабаб аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. дар минтақаҳои назди соҳилии штати Аляскаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо қувваи 7,3 дараҷа заминларза ба амал омад. маркази заминларза 87 километр дур аз қисми ҷанубии шаҳри Сандпойнт дар умқи 20 километр ба қайд гирифта шудааст. дар ин бора намояндагони хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд. бар асари офати табиӣ роҳҳо ва биноҳои кӯҳна зарар диданд. ҳамчунин дар пайи таконхӯри замин хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям гардида, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. дар бораи талафоти ҷонӣ ва осебдидагон маълумот дарҷ нагардидааст. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шуданд. бар асари суқути ҳавопаймои хурди мусофирбар дар шаҳри Лондони Англия 4 нафар ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилоъ ҳавопаймо ба ширкати Zevs Aviation тааллуқ дошта ба самти Нидерландия сафар дошт. шоҳидони ҳодиса мегӯянд, ки ҳавопаймо чанд дақиқа пеш аз суқут оташ гирифта, сипас ба замин афтодааст. барои дақиқ кардани сабабҳои ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои хурд комиссияи махсус таъсис дода мешавад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. саломату хонобод бимонед.